Ассаламу алейкум, туғандар қандайсыздар? Сіздер менен Базар Хабар YouTube каналы Кыргыз элим. Бүгін 1 февраль, четверг күні туғандар. Жавабат Уна базарындабыз туғандар. Уна базарды барын сіздерге тартып, ардайымгыдай көрсөтүп беребиз. Сіздер болгону мына көрүп турасыздар. Үйдө караган бармакча лайк кнопкасын эзбей көрүп жатасыздар туғандар. Эзип каналга экранда көрүнгөндөй кылып подписаться алып катталып коебуз туғандар. Биз болсо баштадык. Анан машина сатуучулар болсо реклама боюнча номер чыгат, кайрылсаңыздар болот. Мерс туғандар, Мерс Зайчиге 2002 жыл 1.8 объемда көріп тұрғаныңыздардай 7.8 дейді расходы, номерлері 707 41 05 05 екен. Ака, бар жоқ, нормальный бұның? Нарттарында тартып, сіздерге көрсетіп берем. Сіздер каналға қатталып тұрғыз туғандар. Açık koyuyoruz mu? Açık dur. Salonlar бар жоғы жақшы. 550'de otası aka. İçine kamı bolsa gerek var bir. Tizeden bolsa hem kızıl aşıktan ha. Çala öylesizlerin o merge toğunda. Audi'nin aka жылы қанша aka? 2004. Объем? 2.4 gaz benzin değil. Açığa машина aka ha? Автомат, полный электропакет, комплектациялар. Базар Хабар ака. Катталып тура бересиздер. Акчасын канча деп атасыз? 450 миң сом дейт. Кеми бар бирок а? Номер жок го? Номер 220 менен. 220 менен 18 44 номеринен кайрылсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, урматтуу момун мусулмандар. Мындан бир нече күн мурун сиздерден ушу баламдын чет өлкөдө боло турган операциясына жардам сурап кайрылган элем. Азыркы учурда 596 миң сом акча чогулду. Биз 4 күндөн кийин чет өлкөгө учуп кетмекчибиз. Ошондуктан жетпеген жагында да бир аз жардам койсоңуздар, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Дагы бизге ушу 400 миң акча каражаты керектелүүдө, мүмкүн болсо колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды албастан ушу балама салымыңыздарды кошуп койсоңуздар. Ошол учурда ушу баламдын башында аппараты бар, отура албайт, баса албайт, сүйлөй албайт. Балам ушу Мухаммад 2 жашта. Мен дагы баламдын эл катары басып кетишин каалайм. Аллахым баарыңыздардан ыраазы болсун. Мерде эмбанк бар, кымбат деп чыгат. Ошодо деньги дагы бар, эдин сагып салсаңыздар да болот. Сбербанктан салам дегендерге Шайырбек деп чыгат. Бардык реквизиттер өзүмө караштуу, бардык акча немелер өзүм колума келип түшөт. Şu barыңыздардан Аллах Таалам разы болсун, берген садакаңыздарга. Бизге канча берген болсоңуздар, Аллах Таалам сиздерге миң эселеп берсин. Сивич тугандар, аллардын ол жери кичинеме болгон экен. Жылы канча туган? 2008. İçleri, salonlar, elektropaket, автомат. Акчасы канча деп атасың? 580. 580 кем бар а? 580 миң сом дейт. Биз сиздерге кече суралган машиналарды тартып көрсөтөбүз тугандар. Негизи эле Жалал Абадта аралаш турат машиналар. Ошон үчүн аралаш тартылтат деп жүргөңүздөр Кыргыз элим. Audi dagы бир жылы 2007 жыл. Объем канча буну? 2,5. Объем бар дейт. Номерлери. Базар Хабар деген канал туган. Астарында бер тартып коебуз сиздерге. Мындан акчасын сурап беребиз. Эми булар иштери негизли, мына. Полный электропакет, автомат, бар жок эле дагы. Акчасы канча деп атасың туган? 580 а? Сурадыбы ака? Сурай элек, 580 миң сом. Камринин 30-чу кузову. Ондар лайкыңыздарды аябай басып турасыздар. Мына биз акчасын сурап беребиз сиздерге. Ассаламу алейкум байке. Канча сом деп атасыңар? Тартып алдым да. Ушундай да болуп турат тугандар. Тартпай эле кой дейт. Башка дейт. Биз мына Кияны тартабыз. Kia 2020 жыл экен, 1.6, номер 77 07 55 40. Дейт. Биз сиздерге акчасын сурап беребиз. Байкеден.
Assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Qancha so'mda o'tasiz aka? 3-4 otam. 1 million 400 ming ha? So'radimi? O'sha yo birinchi olgan, men Ha, bo'ldi. Dokumentlar joyinda bor jo'q ha? Bordi. Mashina жаңыл ekan to'g'anlar. 1 million 400 ming so'm. Bunda Accord tag'in bir. Yılı qancha aka? 2000-yil, объем 2.5 bu. 2 ha? İşlerini tartib olgan aka. Nechiteri? Avtomat, полный elektropaket. Levi rol, ova. Hem bular. Ko'p levi. Ondan. Aqchasini qanchada o'tasiz aka? 430 ming. 430 ming so'm. Shu berasiz. Nomeringizni diktat etib qo'ying. Bunda nomer bo'lganda. Ko'rib turasizlar. Chalsangizlar bo'ladi. Getishdan oppog'i taychaga. Qancha yil ukam? 2008-yil. Yili qiyla yaxshikan boshqalarga qaraganda. İçleri mexanika, полный elektropaket bo'lganlar. Salonlarda yaxshi. Aqchasini qanchada o'tasiz o'g'il? 600 var ekan. 600 kemi bor. Nomer aytasizmi? 1.4 объем ova. 228 menen 96 86 16 ga chalsangizlar bo'ladi to'g'anlar. No senden emasmi? Honda Jazz 2004-yil 1.3. Aqchasi qancha bo'ldi o'tasiz aka? 600 ming so'm. Dokumentlar yaxshilar ha? Bo'ldi. Avtomat. Jazz. Kecha endi buni o'qsam bizda odamlar xafa bo'ladi aka. Bizda buni Qirg'iziston deganda KGZ deydi-ku, KG deb. Armeniyada Armeniya am bo'lib aytiladi ekanda. Ana buni am deb aytsang, ana hem negizi xafa bo'lishadi. Ne qilasan ham shunday yozilsa, ulardanday tushunilmaydi, tushunukchi. Toyota Camry to'g'anlar. Kuzum biroq, bilmayman, 70 ga o'xshaydi. Toyota Camry 2007-yil 3.5 mexanika, avtomat. Buna to'g'anlar nomeri. Aqchasi $11,000 deydi. Kuzuvini bilganlar yozib qo'yingizlar. Ana kanalga qattalib qo'yamiz to'g'anlar. Bari o'z qattalib ko'ramiz. Honda Civic ha? Levый rul. Yılı qancha aka bunun? 2007. Объем 2,5. Ha 1.4 bu bunun. Объем 1.4 deydi. Машина negiziyle seslenesi yaxshi ekan. Avtomat, полный elektropaket. Salonlarda yaxshi. Aqchasi qancha bo'ldi aka bunun? 470 ming. Sırada aka? 470 ming so'm. Kia K5 gaz 2018-yil ekan to'g'anda. Объем 2. Nomer 59.62 Aqchasini da so'rab ko'rsatib beramiz sizlarga. K5'lar. Mana. To'g'anda. Assalomu alaykum aka. Yaxshimi? Pechki tashkanga qancha aqchasi aka? 15 mingda o'tasiz. Ha, 15.500. 15.500. Tushib berasiz biroq. Tushib beramiz. So'radi aka? So'rashdi. Qanchaga berib edingiz? 13.5. 13.5 ga berib edingiz, ha? Bo'ldi aka. Honda Fit. Honda 2003-yil 1.3 объемda. Nomerlar 78 ming 80 31 13 ekan. Qirg'iziston nomerda Fitterga da kelib qattalib turamiz. Sizdan aka? Aqchasi 550 ming so'm ekan. Esi yo'q. Mana. Qaysi jazda? Ha, bu sizlardan bir. Honda Jazz. Расход 7.8, объем 1.4. 2008-yil ekan. Mana. Aqchasi yana nomerlar aqchasi 870 ming. 870 ming degan bu past $10,000 da. 20 mingga kam $10,000 ekan to'g'anlar Jazz. O'shtoqda jana $13,000 dog'day Jazzlar
Жалал Абадта да негизи чыгып калат туугандар.